Iko kalau ndak salah si Mai yo. Yo kan si Mai, adik si Jai, adik si Juy, adik si Am. Iyo nak percaya dia yo ko si Mai ko ma. Dia ndak lah kecuk ni lah ko si Mai ko ma. Ha pito teliang pendek inyo ko ma, rambut baik kali-kali yo inyo ko si Mai ko ma nang ngaku ndak lo ni lai. Nang ndak lo, jangan ngada lo ni. Ni si Mai ko ma. Iyo si Mai ndak ada pito sama. Nak mungkin. You si Mai ko ma kan mengaku ni kan ndak indak lo kecuk ni bagai. Ni tahu jawab ko. Awak ko podoi ni. Aduh, waktu ketik-ketik mana? Selemu melejeh-lejeh, selero meleleh. Wak celik kateh tu Tu mimah podoi. Adik si Ju tu kita lu mimah ni. Nanti kan ada ni. Iya, dia melejeh-lejeh tu, melebeh. Suka main produksi, suka main tukuk tu mimah. Di mau ni kini? Di Panggambiran. Pindah lali ke Jawa ni. Biar berubah hidup waktu. Iya, si Nur kini kakak waktu ni di Depok ni. Babayo si Nur kini ni membuat lapik paranci, lapik bugih, kue katen, kue gudi, lapik sipuli. Dia ni sebenarnya ramai orang belanja tengah malam hanyang pagi butuh baca jadi orang ni. Tak bayangkan dunia pagi-pagi pas buka lapau tu ni dia menyerbu orang ko sadwalah ini. Mas tak sondak kepala ke dinding nan tata lantang lai lolah. Takut ndak dapat bagian ni karena tapi habis kue ko. Rasanya ndak sabar ni tapi orang ko menyerbu ni je bantu ayam dia lasuang di Zero ni. Yo ni Zero ni. Ni, tekanan ada awak ni. Si John Tempang di mana ni? Iyo, adik si Sarun. Iyo. Di Tangerang. Tangerang sampai Siwas mana ni? Yo, adik kakak kemanakan si Uwan Siet. Dia bersobok itu. Bersobok orang tu mah. Tapi giko ni si John Tempang ko malih awak. Tiuk bersobok, pinjam pitih. Menangis, cebe. Mengemis. Habis ko libur tiap awak ko, awak pinjam pitihnya. Meminta utang kainyo tu ni. Bantu awak lu berhutang ni. Lah, mengemis awak minta utang, besok ke beko sekecek inyo. Awak ni kecek nak tahu diri, nak tahu luntung. Awak ni ino pada inyo nak hutang dulu ni. Tu kau malih buat si Tempang tu. Kadang-kadang kalau bersobok inyo ni bila anggis inyo belanja seketik tu daripada awak pecah-cakak kinyo tapi ni pada awak mati biarlah si John tu. Iyo ni. Iyo ni. Iyo mana ni? Deu ni ko ba cerita ni ko kuai ndak tu kan awak dinyo na. Lebih ngau ni malah dedek sekali mudo baru nyo je. Iyo adik si Joy. Iya. Iya ni suka pegang sampai rami dulu. Di mana mau banyak nyo kalau koyang si duduk sinan. Bersimpuh sinan. Itu podoi mami mah. Dia bilang ni ke Jawa le ni sobok di sini wak bau ni tepek sinur tu. Bunyi calik sinur tu manggaleh. Ba kacau dia betul yang dilasu orang belanja ni. Ya ni sahabat-sahabat di Depok sini ya. Dadah ni. Dah capek ya bersahabat di Depok. Hey pemirsa anak kami Facebook semua yang berada di Indonesia di mana aja berada, jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe-nya apa sih namanya itu ibu? Pokoknya subscribe kata orang sekarang ya. Tolong dong di subscribe juga. Dah. Assalamualaikum.